Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga urip na Allah ta'ala, magantano sa usayan, agyang koto kalaibalas agyang koto kamimintin o simba si ko Allah ta'ala. Lagi agyang koto urian o kaya pa kapanay haji o uri pa na Allah ta'ala. Sabab sa mga madakala mga tao, minay haji na so betadian na miya kambalingan na lagi dun nuto iamanan yan na betadian. Damali agyang koto iamanan yan na betadian. Isa amala alimu Allah ta'ala na gyang koto kabto fiki wallahu ta'ala si ko ore penyang ko di inian di kanggulaw si sa gyang koto simba ab kebabayaan wallahu ta'ala o gaid na mas mala panginam o di na pamangani si ko wallahu ta'ala anda manaya katarima wallahu ta'ala sa gyang koto amal aping galabaka simba aping galabaka ko orian o kaya tawfikir ka wallah ko kanggulaw lang kasi sa gyang koto simba ab kebabayaan wallahu ta'ala. Pada ayamanan yan na mga sabab maluy tanong sa gyang koto mga sabab akap terima wallahu ta'ala si ko mga pipiya mga amal tanong paganero nagyang koto syarat akap terima wallahu ta'ala si ko langon o simbatano maadno nagyang koto ikhlas si ko wallahu ta'ala. Al-ikhlas maad naging ko ta ikhlas si Allah mini hajika para si Allah ta'ala kena uba matero ayamanan yan na miyakap ni hajika kena uba matero sakana ayamanan yan na hajka madaw nuto mabaloy langon din nuto ikhlas si Allah sabab saging ko to kipni palyugatan drakon Allah ta'ala ining gulalan kaging ko to ikalima rukun o agama Islam. Ikadua syarat akatirima wallah siku langwan o simbatano lagi dukap na haji lagi duka simbayang kapamuasa naguso mga pad mga simba na mabaloy misungkad al-mutabaa li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam misungkad siku sunnah kininggulalan nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udi na di makasupag ko kini di makasupag ko panduan kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ka terima wallahu ta'ala si ko ayamanan yan na mga amal tanu ang mga pipiya simba tanu sang ko Allah ta'ala na giyang ko to katarima angkaon o diin na katarima angka saging ko to simbang ka kena ubang ka ipupuro o di na imbentugan aging ko to simbang ka dirkamaad naging ko to ujub ayamanan naging ko to kabibiliw si ko sarili ginawang ka sa dingga di pangimpuruan agyang kotua simba sangko Allah ta'ala peduto sa agyang kota dikaterima wallah si ko simba o di na diungkat agyang kotua simbang ka upun rakamaad na agyang kotua ka pangimpuruan ay pangimpuruan ka agyang koto ay mananian na simbang ka si ko Allah ta'ala ay kenal kaon na damala ay mananian na daa una ka amalay paratea si ko Allah na peduto ka keentir agyang kota simbang ka si ko Allah ta'ala. Ikadua na maadan raka ikadua katerima kesababan ko katerima wallahu ta'ala si ko mga amal na mabaloy maadan raka aging ko to kalak si ko wallahu ta'ala ay ikawan ka ubadi tarima wallahu ta'ala aging ko to simbang ka ikawan ka ubadi tarima wallahu so puasang ka ikawan ka aging ko to dikat ubadi tarima wallahu ta'ala aging ko to kya panay haji ka sipatanan ng mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maawan siran sa aging ko to bayran au badi tarima o Allah ta'ala upun gitu betadkan na matatagusi kagin ko to panaguntaman si kusimba si ko Allah ta'ala anda manay katarima on Allah yang ko to katar Allah ta'ala walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun sirano to mga tawad iran di inggulalan agin ko to ini palyugat kiran wallahu ta'ala wa qulubuhum wajilah
kubila aso mga pusuiran na maawan uba ditarima Allah Ta'ala agyang kutwa simba o di nagyang kutwa simbayran a ining gulalaniran annahum ila rabbihim raji'un makakkenaliran amatan a pembalingan siran si Allah Ta'ala na maawan siran pensi Allah Ta'ala au ba makatalinguma maawan siran au ba siran makatalinguma si Allah basiran di makalidasan ko apoy o neraka jahannam ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun na aya sifat aging ko ta mga tao na disiran di imagurad-urad si saging ko to ay manan na mga pipya ay mana disiran di imagurad-urad saan gamanay diran di kang gulawla saging ko to simba sang ko Allah subhanahu wa ta'ala mga pipya ay manan na mga amal so mga sahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an kunu likabuli al-amal ashaddu ihtimaman minkum bil amal alam tasma'u qaul Allah ta'ala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin ayat panduan Ali radhiyallahu ta'ala an baliyaniu aginawaniu kaimportanti akatarima o Allah Ta'ala si ko emanan yan na amal agyuti pinaka-importante at tiguan sa emanan yan na panaguntaman o emanan yan na manusia andamane katarima o Allah Ta'ala sa giyong ko ta emanan yan na amal yan adigiyong ko ta emanan yan na galbag emana mas mala ang baga na kasa importante andamane katarima o Allah sa giyong ko to simbang ka adigiyong ko to ading kaun ayamanan yan na di ikang galabaka so kataru Allah Ta'ala innama yataqabbal Allah minal muttaqin mataan ayamanan ya terimaan Allah Ta'ala sang kumangamal urip na Allah na sa mga tao ang mga muttaqin sisikiran naging koto kalaksi ko Allah Ta'ala padapan ikapat kasabapan sa katerima Allah terima Allah sisaging kota mga amal na mabaloy lalayon agyang koto ading kadi kapamang ni sang ko Allah Ta'ala sa tarimaan o Allah Ta'ala aging koto amal ka so Ibrahim alaihi salatu wassalam naguso Ismail wa ta'yan si ko kaya balayaran si sa Baitullahil Haram na urian o kaya balayaran sa Baitullah na miyamang ni siran si ko Allah Ta'ala sa tarimaan o Allah Ta'ala aging koto amaliran padapan na aging koto kapupakadakla sa aging koto istighfar ay mana pakadakla na aging koto istighfar kasabapan sa aging koto kapterima wallah sa aging koto amal mga pipya ginan ay mana niyan na mga pad kasabapan sa aging koto kapterima wallahu ta'ala si sa aging koto mga amal o uripan wallahu subhanahu wa ta'ala kaimportante aging koto kami mintin o simba sangko Allah Ta'ala lagi-laging ko to minehaji ka na minti naging ko to simbang kasi ko Allah Ta'ala Korean waya manan na kaya pinahaji ka mababaloy ka abarasim basi ko katatago kasi sa Makkah na makambelingan ka na lagid no tumambo mababaloy so ginawang ka abarasim basang ko Allah Ta'ala kanababuaya ka babaloy ka abarasim ba na si ko katatago kasi sa Makkah miya kambelingan kasi sa emanan yan na inged ka sa Pilipinas na mimbeli ka emanan yan na kenapa barasimba ayamanan yan na mimbeli kay pangamay sa waktu udi na ayamanan yan ay buwa ka kapkilir ka sa masjid na sigo paganay kaya pakamang ka na mimulog na ayamanan yan na di kakilay sa ayamanan yan na masjid na isaw to di mapia asipat gin ko to kami minti na gin ko to amal amapia simba si ko Allah Ta'ala na paduto kebabayaan o Allah subhanahu wa ta'ala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya panutulaw no Aisha radhiyallahu ta'ala an so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbata ay betado Rasulullah na igira aming galabag so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa galabag malagid usimba ngalisan na tetakna aging ko to pamikiran yan mapi adin hindi kang galabag saging ko to amalian mialoy pano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal muttafaqun alayh ay kebabayaan wallahu ta'ala ang mga galbak
ayat kebabayaan amang agalabag sangko Allah Ta'ala naging kutua mamimintin bapiapan maitu ay mana niyan namintin naging kutua simbang ka bapiapan maitu aging kuto simbang ka sangko Allah Ta'ala na asar ka mamimintin lagi-lagi kutua di ka panambayang sa mga fardo di ka panambayang sa mga sunnah kapambatiya ka sa ayamanan niyan na Quran na bapia mga ito ayamanan niyan na surah si Quran ap batiya ka na asar ka mamimintin na mastaral biuto adigiyang koto amatya ka sa Quran na nanapya ka lalaka na dinuto ke sunudang man di kertunan aging koto kaya batiya ka mas papi aging koto amintin bapia maito na asar ka mamimintin aging koto akap batiya ka sa aging koto Quran kap batiya ka sa aging koto kater Allah Ta'ala ayararad balas aging koto guna aging koto kamimintin aging koto amal ang mga pipya simba si Allah Ta'ala bapiapan maito miyaka panay haji ka miyaka belingan ka minti naging kotua simbang ka minti naging kotua di ka panambayang sa sunnat kukiyang belingan ka sa Pilipinas minti naging kotua ka pembetiya ka si Quran na aya balasuto ka ko naguna na lalayon aging kotua ki koneksyon o puso ka sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala niyari Allah Ta'ala wa may tawakkal ala Allah fahuwa hasbuh sadan sa tao ang bayurantang sangko Allah Ta'ala na miyaka talakpon so Allah Ta'ala ako taap penarigan padapan ay mana niyan na miadoy aging koto udi naguna sisa aging koto kami mintin aging koto simba mapi agalbag bapi panamay ito naging koto katero nafsuka illam tasghilha bitta'ati sagalatka bil ma'siyah so ginawang kaatigin na uding ka mausar si ko panunuatan ng si Allah simba si Allah Ta'ala na pagusaran kaniyan si saging kotoa kambaradusa ay mana niyan na uding ka mausar so oras ka si ko ay mana niyan na mapya simba si Allah na si ka pagusara si ika pagusara o ginawang ka saging koto kambaradusa padapan kakunaguna ko kami mintin o simba na kesabapan si saging koto ka keparulia o uri Allah si saging koto kasusuat o Allah Ta'ala inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin mata naswallah na kebabayaan yan sa mga tao diiti taubat nagup kebabayaan yan sa mga tao ay mana niyan na diisusuti ay mana aging koto hadis na so kami mintin o ding ka di kasuti kami mintin aging koto ding ka di katubat sangko Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu gen koto kami mintin uri tigo Allah Ta'ala sa gen koto hadithul qudsi gen koto kami mintin uri penakan sa dinian rakan di kapupakarani gulalan ko dinian di kapanambayang sa sunnah tamanat tigian sa kababoy anakan ageng koto uri penakan atigu Allah Ta'ala gen koto kami mintin ageng koto amal amapiyang na kesabapan si ko kapapakaligtas uri penollah saging koto ang mga kamarganan yang koto katir o Rasulullah si ko Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an ihfadillahi yahfaduk siapang kaso Allah Ta'ala kasiapang ka Allah Ta'ala ay mana niyan na siapang kaso panduan Allah kasiapang kamambu Allah Ta'ala adika kabinasaan si ko ay mana niyan na mga pemakabinasa o masisiap kaso Allah katutukawan kasi so Allah Ta'ala ko kapipi ginawang ka na si ko kamaragni siir ka napakaligtas ang kawan wallahu Ta'ala padapan na ayamanan yan na kami balas uli nagkakuha ko na si saging kota kami mintin o simbasan ko wallahu Ta'ala na ayamanan yan na kesabapan si saging koto kapya o kepusi ko ay manan yan na manusia kagi ay pagilin si ko mga manusia si katano nasa kepusan si katano innamal a'malu bi khawatimiha mata na ay pagilin wallahu Ta'ala si katano nagyang ko to kepusan si katano ay mana si ko ay manan yan na kepusan ratano ko kakawapatano kakedatano si saging kay dunia antu na betadka na ay manan yan na mapaparatiya ka o betadka na ay manan yan na baradusa ka gitu ikia
kipusan siir ka na kekuaguna sa aging koto kami mintin aging koto simbang kasi kola kami mintin aging koto paparangayan ka mapya kami mintin aging koto dingka di mga pipya agalabak na rongka kepusan sa aging koto mapya agalabak yung koto katero Allah وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Matana susirano tu di imanaguntaman siko diran di kang galbak ko simba galbak ay ni suwami sikiran na sigurado din at turuuna misiran saging ko to mga lalanami at Allah matana so Allah na inam pada mga tao mipipiyapiyam يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة pakapteknaan wallahu ta'ala susirano to mga tao amya marateya pakapteknaan niran so kateriran nagu ayamanan yan na pakaptegudayan niran so kauyaguyagiran si sageng kay ayamanan yan na dunia na tamanden si sa alungan amori isanan ayamanan yan na kekuaguna si sageng ko to kami mintin agian kotua simba sangku Allah Ta'ala bapiapan ayamanan yan na maitu saging kayamanan yan na kaya pamakataling mo mga pagaritan ang mga hajj na isay ni ayamanan yan na mapiapan doon ayamanan yan na pandoon rakatano miyakap na haji tano na baluin tano susimba tano mintin na gugyutoy tanda sa kiyatarima wallahu ta'ala kung mga hajj tano mimbalingan tano sa Pilipinas na miyaalin subetad tano si ikumapya o pamakasi ko dang kapanakap na haji na dikab sembayang na si kukiyap na haji ka tama sa miyakang balingan kasi sa Pilipinas na mimbali ka abarasimba di ka pakalpas sa waktu isaw to nanaw sa kiyatarima wallahu ta'ala si saging ko to ayamanan yan na simbang ka uli naging ko to kaya panay haji ka upungap man minay haji na ayamanan yan na so paparangayin ka marata na lagi dutum yakang balingan ka sa Pilipinas na lagi manuto adang ka dadmalin so paparangayin ka marata o pamaka ayamanan yan na suruyan ka din o pamaka ayamanan yan na mapasangay ka pamaganta na mapasangad ni ka pamaganta na isaw tuwa ka rin na sa katarima wallahu ta'ala si saging ko to ayamanan yan na simbang ka katawan nyo mga pagaremi mga babayami as mga tao mga pagaritan wamin ni haji na amay katarima wallahu ta'ala laging ko to haji yan lagi desirambo o gupan ayamanan yan na inimbota man hajja walam yarfus walam yafsuk raja kayomi waladatsu ummuhu ay promise o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dan sa tao amin ni haji siniapian so hajian darong makin bubuno dahil mana niyan na danggalabag sa mga kamarataan na makambalingan si kuingadian na lagi debu o gupen inim bawata ada asanin-saning yan ada kadustaan yan ini relaun wallahu ta'ala so ayamanan yan na mga kadustaan yan sama to nagupeng kapman pagembal sa mga kadustaan ka na ay pemangnin kasi ko Allah na panang taufikan kanyan sa kapananggilaan kagin ko to mga kadustaan o urian o kinirelaan rakaon o Allahu Ta'ala na gumamintin aging ko to ayamanan yan na simbang kasi ko Allah yung ko tawasiyat o Rasulullah si ko Sufyan bin Abdullah at tiging ko Sufyan bin Abdullah o kaya pamangnin yan sa advice at tigo Rasulullah ayamanan yan na istaqim ayamanan pakatituang ka so kapagagamang ka pakatituang ka so parating kasi ko Allahu Ta'ala gitu titu asipat o ayamanan yan na mu'min na gumapaparati asi ko Allahu Ta'ala piyakatitu niyan so kapagintaw niyan kapagagaman niyan sang ko Allahu Subhanahu wa Ta'ala pamangnang si ko Allah at namyakwatan o ayamanan yan naguna si sagyang kay katirutan o iman to makampata ayamanan yan na usayan sagyang ko to balas o kami mintin o simba si ko Allah nagusi ko urian o kapne haji salam na kan sa kanubo paruman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.